Nibyoroshye bamwe bati Ntambara iri gututumba, abandi bati FARDC, abandi bati M23, abandi bati RDF, abandi bati Chogm. Ese wowe uri he? Ese uri kuvuga iki? Bimeze bite? Ese wabaramenye yuko M23 yamaze gufata Bunagana? Nyuma yo gufata Bunagana hakurikiyeho iki? Ese waba uri kumva ibiri kuvugwa yuko RDF yaba ifasha M23? Ese ubyumva ute wowe? Ese waba wumvishe umusirikare uyu munsi warasuye ku mupaka w'u Rwanda agerageza kwambuka agashaka kurasa abapolisi b'u Rwanda ndetse n'abasirikare b'u Rwanda, yarase isasu rya mbere irya kabiri bakamumena umutwe? Wabyumvise ute? Wabyakiye ute? Ibivugwa yuko Amerika yinjiye mu ntambara y'u Rwanda ndetse na RDS cyangwa se RD Congo cyangwa se FARDC, ese Amerika bivuzeho iki? Ese wabyumvishe ute? Ese ukeka yuko Congo yakubita u Rwanda? Ukeka yuko se u Rwanda rwo rwakubita Congo? Nyemerera ufate iyi minota 10 yonyine wicare witere agatebe, ufate ka cyayi nanjye nkorere ka cyayi kanjye, ubundi ureke ingangare inganje umungaye mangare yigaranza bishe bishangare bakayita rushira bwoba, abandi bakayihirya kabyiniriro ngo isa nk'abakaraza bo kwa Jyango mijana. Mugezeho ibiri kubera hakurya y'imipaka, reka ngufate ngutembereze twigire hakurya y'imipaka hagati ya Congo n'u Rwanda tumenye ibiri kuberayo. Uri tayari? Ni koko wakoze kuba wafunguye Hozaho TV kugira ngo wimvire amakuru agezweho arimo aracicikana. Mfasha gatoya ubwira abantu bakuru bande bari gusakuza baceceke, mutega amatwi mugezeho ibiri kubera hakurya y'u Rwanda ndetse n'ibiri kubera mu Rwanda. Ni koko byaje kuvugwa yuko FARDC yafashe abasirikare babiri b'u Rwanda ubwo bageragezaga kwambuka bajya gufasha M23, gusa u Rwanda rwaje kubitera utwatsi ruvuga yuko abo basirikare bari barenze umupaka nk'ibisanzwe. FARDC yo igakomeza ivuga yuko abo basirikare ahubwo bageragezaga kwambuka kugira ngo bafashe umutwe wa M23 usangwa muri Congo. Iki kibazo rero cyaje gukomeza gusa kiza kurangira nyuma yuko perezida wa Angola abyinjiyemo umuhuza wari hagati y'u Rwanda ndetse na Congo cyangwa se RDF ndetse na FARDC, biza kurangira abo basirikare boherejwe mu Rwanda. RDF nyuma ikaza gutangaza yuko abo basirikare bageze mu Rwanda kandi bahageze amahoro. Gusa nyuma y'ibyo ngibyo hakurikiyeho utundi dutendo, hakurikiyeho ibindi bitendo byinshi bigiye bitandukanye. Reka nanjye mbikugezeho, reka mbikunyuriremo mubwire byinshi utaruzi unasobanukirwe byinshi. Nyuma yuko rero ibyo bimaze kuba, M23 ntago yigize ihagarara, gusa yacishijemo agahenge kagera ku cyumweru aho yari yaratangaje yuko ibaye ihagaritse imirwano yo na FARDC, idashaka gukomeza kurwana ahubwo ikeneye amahoro kugira ngo ibintu binyuzwe muri demokarasi isesuye. Gusa byaje kwanga, haciyemo iminsi mikeya M23 itangaza yuko FARDC ahubwo yo yateguye abasirikare kugira ngo babashe kwataka M23. Ni byaje rero gutinda, M23 yaje irwana na FARDC, gusa twihuse cyane baje kurwana bakomeza barwana, biza kurangira M23 itangaje yuko ishaka no kwigarurira agace cyangwa se ahantu haherereye agace ka Bunagana. Nyuma yuko rero M23 imaze gufata Bunagana, umunyamakuru yaje kwegera umuyobozi wa M23 General Makenga aza kugenda amubaza ibibazo bigiye bitandukanye, amubaza ku ntambara bari kurwana, amubaza ese ngo iyo ntambara izahagarara gute, izarangira gute, ese iyi ntambara muyirwana kuyihe papasi cyangwa se muyirwana kuyihe nego. General Makenga rero wa M23 yakomeje avuga yuko intambara we arimo ararwana ari intambara yo gushaka amahoro, kandi amahoro atari ikintu umuntu abyuka ngabone, ahubwo ari ikintu umuntu abagomba guharanira. Dore yuko yahoze mu ngabo za FARDC, nyuma yabona FARDC itameze neza cyangwa se itari kubahereza ibyo bari bakeneye, by'umwihariko harimo amahoro, kuba
ruswa yagabanyuka mu gisirikare, abonye bitari gukunda neza ni koko baje kuva mu gisirikare cya FARDC baza kugenda rero ari abasirikare barenga 200 gatoya, bajya gushinga umutwe wa M23, akaba ari nawe rero wakomeje kugenda uhangana na FARDC. Nyuma y'uko rero M23 ifashe Bunagana, yahafashe ihafatana n'ibifaru by'abasirikare ba Congo. Bivugwa yuko rero abasirikare ba Congo bari muri ako gace, abenshi bahise bambuka bigira hakurya i Bugande, dore ko Bunagana yegeranye ni Bugande cyangwa se igabanya Uganda ndetse na Congo. Gusa nyuma y'uko Bunagana imaze gufatwa n'umutwe wa M23, FARDC yavuze yuko ako gace nubwo bagafashe batari bugahamane, itangira gutegura abasirikare b'imyitozo ihambaye, itegura ibifaru, itegura ibintu byose kugira ngo ibashe kuba yagira hakurya, ikaba yabasha kwigarurira agace bari yitwaye ka Bunagana. Gusa nubwo ibyo byari biriho, ntibyatinze imvururu muri Congo nanone z'abaturage benshi baturutse imihanda n'imihanda baza bamagana u Rwanda, bavuga uti u Rwanda murimo murafasha M23, baza ku mipaka. Ni koko kuwa gatatu ubwo bageragezaga kwinjira ku mupaka w'u Rwanda, bagerageza kuba babasha kurusha abapolisi imbaraga kugira ngo binjire mu Rwanda. Gusa abapolisi b'u Rwanda ndetse n'abasirikare baza guhosha iyo ntambara abaturage bari barimo kwigaragambya, bavuga yuko u Rwanda rwaba ruri gutera inkunga M23. Nyuma y'uko rero abo baturage bigaragambije bagatera amabuye menshi, gusa nta mupolisi n'umwe byatangajwe yuko wigize agira ikibazo cyangwa se umusirikare. Gusa bo babacungiraga hakurya ku mupaka ndetse na polisi ba FARDC bakagerageza guhosha abo baturage bazaga bigaragambya. Biravugwa yuko rero muri Congo ibintu bitoroshye, ibintu bimeze nabi. Abaturage bo muri Congo bavuga ikinyarwanda byagiye bitangazwa yuko bagiye bamwe bakubitwa, watega moto basanga uvuga ikinyarwanda bakavuga uti wari umunyarwanda, bagakubita. Ugasanga rero ibintu muri Congo ntago byoroshye. Abaturage bamwe na bamwe rero bagiye baganira n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, bagiye bavuga yuko muri Congo ibintu bitoroshye. Muri Congo umunyarwanda hariho hose arimo aragenda ahigwa, akubitwa, basahura amaduka, ibiki byose. Gusa kuri uyu munsi byaje gutangazwa yuko Kisekedi wari uyoboye inama yahuriyemo abayobozi bagiye batandukanye. Iyo nama yatangaje yuko abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda badakwiye guhohoterwa muri Congo, ahubwo bakwiye kwitabwaho. Bityo abantu bari kugenda batoteza cyangwa se bamagana abanyarwanda, babatesha ibyabo, bateza imvururu bidakwiye, ahubwo bakwiye kwicara bakiga kuri iki kibazo. Gusa nyuma y'uko ibyo bibaye, uyu munsi haje kuvuka gashyashya rero, haje kuvuka imvururu ubwo umusirikare wa Congo cyangwa se wa FARDC yageragezaga kwinjira mu Rwanda. Bivugwa yuko ngo yaraje guhorera abasirikare babo baba bararashwe cyangwa se baragiriye ibikomere mu ntambara ya M23. Uwo musirikare rero bivugwa yuko wari umujepe, yagerageje kuza kwinjira ku mupaka, agerageza kwambukiranya umupaka ava Congo yinjira mu Rwanda, aho yaje rero kurasa isasu rya mbere arasa umusirikare, aza kurasa irya kabiri arasa umupolisi, bamurasa nabo isasu rimwe, babona na gahunda afite yo guhagarara, bamurasa isasu rya kabiri ryo mu mutwe. Biza kurangira rero uwo musirikare yitabye Imana. Biravugwa yuko rero ibintu bikomeje kuba rudubi, bikaba binavugwa yuko kugeza ubu ngubu General Macenga uhagarariye M23 batazi ahantu yaba aherereye kugeza kuri ubu ngubu. Bivugwa yuko ashobora kuba atarimo aragaragara, aho yaba yagendanye na batayo ye ikomeye cyane irimo abasirikare b'imyitozo bamuhora hafi. Biravugwa yuko rero ibintu bitoroshye hakurya y'umupaka. Yari iminota 10 rero, nyemerera tujye tubana, kanda subscribe nyamugezaho amakuru agiye atandukanye
ese Chogm urayitegereje? Hozaho TV turi kumwe.